Right. It's time out to Wednesday big at 9 o'clock. 6 past 9 o'clock. I got it again. Namhlanje bangabe ngicinga banzohamba ndedwa. Nibethe phansi ke namhlanje. Khona umuntu endihamba naye namhlanje ngolesithathu. Khona nganeno mana niyayazi baxa kunje kunjani. Shebelana. Khona angwanathaba. Senzerekene ka hari, senzerekene le ngaka ya lerato. Ngaka. Hey. Wasekhaya man. Uphelile. Di right mntakwethu right wena. Hayi no ndi right man. Siyabulela man. Yeah. Right nyani spiritually, emotionally. Bona. Hell modimo ntse ntshwere hampe. Hallelujah. Le dalu ntse ntshwere hampe. Ai kana wena motho le dali man. Ai dali. Otwe monna ha tswa lapeng le monate. Ntho engwe le ngwe e etsa matswante mayanteng. O etsa ka lerato le ka tshiseo le ka mafulufulu. The same way le mme ha tswa le lapeng le mofuthu le monate. Kaneti everything e etsa lantle le ngwana ha tswa ka tlung e mofuthu e right kaneti la fihla sekolong performance ya e ba right ka matsoma o bua nnete malapa a rona ana le a bapala role golo for rona hore re performe hantle bophelong kapa re ska performa hantle ke be jwalo. Karisa pele e karisa mara. Yeah, gore le lapa la bapala role e tshosang. That is why hangata ke re ke mane ke rata bua ka malapa because ke tseba role ya le lapa. O tseba motho a ya ngwana ya sekolong o tswa kae le lapeng. Ha o gutla sekolong o tlo gutlela kae le lapeng. The same way ha motho le batho ba yang entertainmenteng le ba yang ditlapong ba tswa malapeng ha ba gutla ba gutlela kae ba ya malapeng le ba mesebetsing le ba rana di business. So if bathola ba ka tseba re le lapa le bapala role e kakang mabelo ka ratang ka be re etsa re malapa rona be right is fapan because o kila para le ngwana sa performe hantle sekolong o tla utlwa o thire batla tseba lapeng ba phela jwang ba sheba le lapa because le lapa le na le role golo haholo bakeng sa bophelo ba motho. Yeah, metso se ke robedi fela ka morao hora yena ya borobong. Re santse re le malapeng tjena ke utlwa o bua ka malapa a thabileng le a sa thabang le impact ba palang ka hare ho motse. Kapa ka hare ho community ya rona le bana ba rona ha ba tsela kantle. Jwale he ke le ka utlwa mona matsatsing hona le topic eno ntse e tshwere. Ha kore ke tla ntho nyena e re bua. Ya malapa. Hona le topic eno e tshwere mona malapeng. Jwale re tlo fihlela hore tse ding tsa dintho tsone di bua topicing eo ke tse ileng hore di otla hona mona malapeng. Otla ka mona ka malapeng. Because ya ka manta ke ya ha o molahlekeng ke malapa. Jwale ke fumana hore o bua ka batho ba ileng hore che eno ena la o ka ba twing ha se type ya lenyalo yona ha le lenyalo lona ho hang ke njengentlukano e Mpumalanga le Ntshonalanga ha hona mo ba kopanang teng. Ke batla re tlo bua ka yona eno hobane ke malapa a thabile a ba monate ra khona ba isa pele bana bana ha re se hantle ba gutlela morao ene se fapana tswa se ka ke la re fumana hore ke mona se re kopana ba mo fumana ke ba jwang bana be re more ha se type tsa manyalo hantle mofuta wa batho ba se fumana hore o sa kene mara ha ile hantle ntle yena le lenyalo ai kho Emarata ke batla ke ba ka ntho no bua nnete ka Monday ne ke ba ka ntho Monday show ya ka ya Monday e bitswa ntho o molahlekeng qala ka 6 o'clock ke ba ka ntho ne ke ba ka yona ntho you are right wa se ka ke go panga menyetlo na ke dibese mamedi le ke live TikTok on le Facebook on ke live TikTok on TikTok ka ke Pastor November ka ba Dr November Facebook ya ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victorious Faith Ministry TikTok ke Pastor November kapa Dr November ke live o tsona wena mamela ka ratang o tsoa wa tseka ne ke bua ka ntho e tsfapa ya batho ba sa tshwanelang ho ba
ka ra manyalo ka ra the relationship wa tsone ke ba ka tsone bile ke diqhol and momami di ka ratang ne ke diqhola ke le paki ya tsone because I know hona le dintho tse ileng ka tshwana la go change go tsona because le tsona di bapetse role e tshosa gore lenyalo la ka la pele le fela yes dintho tsena ke bua ka tsona le tsena se re tlo buang ka tsona momamedi wa ka ratang di bapetse a huge role seo ke neng ke le sona momamedi e leng dintho tse re tlo di balang wena momamedi o tla know ka pelo nya o no represent ke wela mono dintho tsena tse re tlo buang ka tsona momamedi wa ka nna le wa sekai nnete sebele hona le batho bao ke dumelang hantle hore ha ba right for manyalo ka nnete and not because of rere motho ena ha tshwana la ke lenyalo kapa ntate ena kapa mmena kapa oseno no hona le batho ba isem right o latela di personality tsa rona kapa di character tsa rona hona le di personality wa sekai di chinchile bophelo ba rona hore re se ra qeteletse re tshwanelwa ke manyalo o bua nnete motho e mong le mong o believer o deserve o nyalo kapa o tshwanelwa ke lenyalo yes e mong le e mong kapa o tshwanelwa ke commitment but the personality tsa rona momamedi a karata ke tsona tse entseng gore ka Monday ke be ke bua ka tsona ke re no hona le batho ba sa tshwanelang nix because ba bang o tlo thola like ba o ka ra relationship kapa o ka ra lenyalo batho latella mofuta wa personality ena ya high momamedi dintho tsena tse wa leng tsona o thore qetelo ya qetelo di affecta lenyalo la hae kapa relationship ya hae because hona le batho ba ka ra manyalo but momamedi ha ona lenyalo bo gore momamedi ke mmoshareng ho swile ke lenyalo le swileng because ka ba di mabi ba bang ba batho ba re tlo buang ka bona already ba se ba le ka ra manyalo ba bang ba ka ra di relationship ka mantswe a mona ore ha ba nyalana ha ba ratane ba phidisana eba wa phidisana a no thetinya no ke phidisana a we qetile wa seka wa phidisana ya pele a re bua ka tsona yeah ha re bua ka dintho tsena tseo ke dumelang gore ke tsona tse re disqualifyang for risk ra ba lenyalo yes ya pele mamedi wa ka rata ya pele pelo ya pele ke ema ore dumelang tate moruti e sale ke emetse taba ya tikete ya ka last week ke momediano wa pele ao hle enona ke tsitse WhatsApp be ke re a yetse ao hle mama hle ao hle moroti wa ka re ka etsa jo mo re kopane ko fe yona tšhelete yona ke tse kapa ke o transfer le yona jwa ke go pa tlo mo hopotse hle meskat ke mo hopola ke le betsi na rometse WhatsApp ona mfonetse be ke ra nromelle WhatsApp because ne ke di busy ke ena wa pele o romela molaetsa ona jwa ke a hopola hle ka nnete wa sekaya wa pele yes but ba ke bua from experience le nna ke wala mo ne ke le jwalo mo ba pele once una le pelo e nyane tswa ka paska commit gan 8 once una le pelo e nyane don't commit pelo e nyane ha re bua ka pelo e nyane moruti re bua ka motho ya jwang pelo e nyane motho ya ngalang motho ya kwatang no motho ya reactang no motho ya kwatang no motho ya reactang no ke tswa go tsona pelo e nyane ke apeng batho ba na le pelo tse nyane mamedi wa ka ratanes too sensitive batho ba sensitive sensitive ya 3 pride nalba o bana ntse di ngata mamedi mara ka di shapa re tlo di shapa yeah pelo nyane sensitive insensitive hona le batho sensitive everything ya mokwatisa everything ya mokwatisa how to have irritate yes ebile boso ya tsona dintho tse boso ya tsona ke maikutlo batho ba laolwang ke maikutlo boso ya tsona boso ya sensitive le boso ya pelo e nyane le boso ya tsona
ngangara ndatepo maikutlo batho ba ba controlwang ke maikutlo mo mamedi ke tswa teng dithethezo zinto because ke a tseba ke na experience at batho ba laolwang ke maikutlo ke number 1 number 2 mamedi batho ba pelenyane batho ba sensitive batho ba ngalang mo mamedi wa karatang batho ba na le pride mamedi batho ba ka ofela di ba na le ntho tse jwang mamedi batho ba snang boikokobetso if ha ona boikokobetso ha o deserve ba ka ra lenyalo ka ka relationship if ha o qeke ha o deserve ba ka ra lenyalo ka ka ra relationship dingata ku khoma nto bangacingiyo hona le batho ba sa khathalleng hona le batho mo mamedi wa ka ratang ba sensitive everything why personalize mamedi wa ka ratang ka o fela dintho tse re bileng ka tsona batho ba tsona ba ka ra lenyalo mamedi tsena tsona ke bua from experience ke tsona ke ne ke le go re diabolo se ya tsamang ka maoto mabedi jale ha o qeke jwang empa o tseba hore ha o sa dula o le mong ka nnete hona le motho apelao bo utlwa fela hore wena ha o no mo qeka hona le batho ba jwalo le today hona le batho ba jwalo ku khwabanto banjalo hona le batho ba tlobolela hore na ke tsebo qeka ku khwabanto ba za kuxelela ba seka umuntu akuxelela ukuthi na ke tsebo qeka ke utlwa le topic ya wena hlaka hona le batho ba tlobolela na ke tsebo qeka le qabana le motho so why le sa lokisa ha o batla ke mqeka nna ke tsebo qeka yes we yenze pause ke yenze pause but now so why o sa qeka no na ke tsebo qeka hle doza rena le mofuto jalo batho ba tlobolela bona ba tsebo qeka sensitive pelenyane pride o se kgathalle mamedi wa karata ka ofela but ngangara boso ya di boso tsene ke bokintho ke di emotions maikutlo wa bana batho ba laolwang ke maikutlo mamedi bona ba hlotse gale re bua ka ona motho FM ke la ka iballa di scripture there's a scripture se ke di badile mo bible reng tloela ngo laolwa ke lona tloela ngo laolwa ke maikutlo mo mamedi a tswala dintho tsena tsa bo se kgathalle tsa bo yetsa diqeto tsa ka pele tsa o bua fela o sa khathalosa o sa ikutlo mo mamedi so batho ka o fela runa batho ba jwalo mo mamedi ke kopa o le jwetsa nnete we don't deserve ho baka ramanyalo mamedi wa karata because today was a kare bua teng hona le batho ntate ba se zindlini no there's a problem eba sa khone ho solve hona le batho ba sa khone ho solve the problem tsa bona all together because ha o qekwane ha o kgathalwane ka rantlwane ibile pride ya dominate ibile ya sasanga ka rantlwane ihla inyuki pride ngumankuntsela go kulanga vele sumsila ivesumsila utholibile mo mamedi wa karata ba bang o tholore le ka rantlo iwane mara ha le buisane pride doesn't allow you le buisane ha le dumelle next ba bang o thole se bile le use bana tsa mo botsa papa o tla jana jwetsa mama o ke sharp ya babere metsotso ke le shumele mtserobong ka morao hora yena ya borobong 069 846 5476 069 846 5476 ke mo o re fumanang teng wena o ipona o le type mara ha ile hantle ntle mmamedi wa tsa kana go ngwe re ke re gawanele le ba di mutsu le batho ba bang o go gawane le hore no wa ka ona le wena ante o ipona o le type le bana ba di mutsu wa tswa ke ba bitsang di ice guava tshwantswe o itenge before ka imumuna funa tshwantswe dumele melte hanyane for you o imumune kukho abantu abazi ice guava ukwazi menza nix ekseni aliyaqabana aliyayitsa nix hawe lo mai tabula pampi hona ba tswere ngo senfela sa topotse molomo ha liyalwana aliyatsa nix sa topotse molomo then nini fela hara space fela sa chinchile ba di mutsu mamedi wa karata ke kopa o le jotsa sephiri those people le ba ka ramanyalo ba ka confirm hona jolo ba phela jwang hona le batho ba frustrated ka ramanyalo ntate ke mpa le manyalo fela mar frustration e ka rantlo ne ya tsosa ona le pinane ya khale yane ke re ke lokisa ka mona o senyeha ka mona ke lokisa manaka o robeya mabidi no ke ntse jwalo ka mantsa ba tsena tse o buang ka tsona o lokisa ka mona o itse ho wena ha o smile hantle
how ka to lokisa smile o sa re no man Yo. e ka ra ho smile ona le ditedi jwale e ka ra ha o hantle ke ka o sherala motho mo something ke re wa tswa batho ba laolwang ke maikutlo a tsotso a ke le maikutlo a creative maikutlo a creative a kgona ho create something ya maikutlo a creative very creative o re ho motho ya laolwang ke maikutlo ha e suka wena wa sekhaya ha e suka wena o tlo o ka montsho mang Eva ha o kwata o tlo etsa bo ka montsho mang o ka montsho mang ha o re ha e suka ka montsho mang re ke skatana ena wa re o skatana wa re o yena o skatana but just because you say ha e suka wena wa sekhaya ene o ntelekile untele ka montsho mang ha o re ha e suka ka montsho mang o no batla ho ka montsho mang jale le dilana ka in other words and now ke dintho tso sa di buang but now you have to deal with tsona or ka montsho mang o no re ke ntsa ka montsho mang ha o no re ha iso ka montsho mang o no re ke ntsa baby a ke a re o ntsa ha ke a re o ntsa o no re o mpa sa ihlalosa fela mara hantle ha iso ka ya me ha o ka o no batla ho so now le dilana le aye mami le batho maikutlo a creative a yetsa dintho tso sa le end up le dilana le dintho tse tswang ke maikutlong tse tswang maikutlong e seng tseo e leng yona problem a le dilana le problem but le dilana ka tsa tsileng there was this lady ke leng ka Mamet nkile ka reka dikoloi tse pedi mara ke gale so ha ke reka dikoloi tse ka betla ka ne ke tsamaya le yena ene le yena le Moshisha driver ya ka eksa hopola ne le mphomotse ka pane le mang but ne ke hopola ne re le foka ra koloi so ha ke reka dikoloi tsena because I did not have any document on so be ke re yena a di ngodise ka yena ha ke na le nako tla di ntsha ho yena o bona this lady sebetsa ona o ntse le teng yona jwang okay mmamedi then ka tsatsi le leng re gotla Joburg ne ntse ke kena TV ka nako ke batla go bontsha maikutlo a dangerous jwang ke etsa example ka yona practical example so re gotla Joburg ke re ho yena re dutse ka rakoloi Moshisha wa driver ke re ho yena mamang we ke kopa hle wena le Moshisha le ha le nako le lo change dikoloi le dikinye mabitsong aka ne because now ke tsaba hore what something can happen and then ke batlore wa utla ke betswa if something can happen koloi tsa ka tle le mabitsong a just in case the following day mpotse a change ka ra koloi a change mamedi ha se motho ne kutlwana le ena ke ba nnete ke motho ne tla le jwetsa ba le kutlwana a kre nna taba tsa ka ke disabisa jalo ke motho fela now the following day a change ka ra koloi the following day o tsama jwetsa o botsa batho re tate morutire bana be se ke dikata hana re change dikoloi o na re ka bantso mo bana be se ke dikatana ba tlo ja dikoloi tsa ka mantso mong hae wa re nyatsa hobane hae re le dikatana. I did not say that. It's for in case if something can happen. But ba maikutlo ba gona ho create a story let's dilana le sona. And jole o tsela kre the monto dilana le sona story se maikutlo antsa provo antsa qala amang antsa qala tse ding di issues maikutlo momamedi batho bana le maikutlo ba laolwang ke maikutlo ke tswa teng momamedi wa karata ne ke controlwa ke maikutlo ke sentse bophelo ke sentse kereke ya ka momamedi ne ke na le kereke ya 5000 mkhukhu wa ka o nka 5000 wa no moholo plus the overflow tsa ditente ka ntle November na sa khathale ale asa qeke ale sensitive le ka tlung haka freedom square ntse dula my first ex-wife ne ke sa qeke ne ke sa khathale ne ke na le pride ne ke na le ntweni ya hore le nna ne ke le mo yanga aka robala mpentong ya bethe e pentwi ya bethe ne ke robala pentong ya bethe mamelo ka robala pentong ya bethe na go tse di sa tlo tsoga fatshe ha o ra phetho o le pantse po o ba lo ra se phetho ha le batho thakana ha le buisana bo beke tse pedi ha le buisana mamele ke tswa mo pride e tuka malaka a ke batle mo mamedi le gale how abaka ro hlaba all right bona mhlekazi Novi watsa bo mme banahle ai a o iqadile ro ne re batla re bue kae a bua na bue kae ngwe ke type na ne re batla re utlo wena o type na mo mamedi a o itsheba ya lenyalo na kapa ya commitment o type kapa no feta ya ba so bona le le teng ya bo wa kena tlo
Dumelang. Mhlekazi le Pastor November. Le bua ka topic e nngwe difficult. Ha hona ntho e difficult jwalo ka ho ratana le motho a pelo e nyane. Batho ba difficult haholo that. Ba difficult haholo and ntho e nngwe e tlisang bohloko ka bona ke hore ba sensitive. For example, o ka fihlela e ba more difficult na o fihlela hore mo relationship-eng ke lena ba le batla ho solve something. Le batla ho solve ditaba tse itseng ne le fitse dintho. Now o fihlela na hore ka ho tseba hore ke motho wa hao ene o pelo e nyane. Na tla mo fihlela mo e leng hore na o tla mo checkela approach ya hao. Because I think about this person ka ba bua so and then ka mo lematsa and fihlela le hape ha ile hore o tla ka approach so o mo lemaditse unaware le teng o se aware o tlo mo lematsa. You understand, because ke motho wa pelo e nyane ke o sensitive. E feletsa na e ba bothata le yona na tsela yo tlang o yona ka o yena ka yona. You understand? So ke batho ba difficulty and always ke batho ba ratang lo ngala. Batho ba pelo tse dinyane ba ratang lo ngala. Ha sa bo a ka se bisana lona for a week. Le mo relationship just because o ntse ntwe nyane fela mo thusa bohloko. A ka tsa le 2 weeks sa buisi. So ke matata. Mela ntate Novisto. Ntate Mhlekazi. Yo. Motho a kwatela hore o reketse ngwana skipa ene ha wa mo rekela. Kana go ke ntate wa ngwana o. Khale ntate Moruti November na ke ha ka dithuto tsa hao. Ke tswa lenyalong ke ntse ke ithuta ho wena every Wednesday ke mametse ke ithuta. Veronica ka Rocklands ke a leboha. Yo ntate Novi. Yo o tla ya skatana yo. Ibile o santsa e decide, ibile o santsa e tseba go no tshojwana. Le ha o sa re jwalo, o santsa e tseba go o tshulo. Ke yona ibile o convinced, ibile o ikwetse o ibile khutlo ha ba tlo utlwa gore na o ntlo reng. Khale Dumela ntate Moruti November mo o bua nnete nkile ka ba jwalo pele ene the relationship tsa ka di ne di sa last. Dr. November Modimo bless motho yeno a rona le jona le the relationship tsa ne di sa last. Modimo mo hlonolofatsa e mongare Dr. November o khalemela motho o ntho e le nngwe mehla e o dula a ipheta and ha tsebe le go kopa tshwarelo. O na le pride because ke ene a sebetsang ha nako e le mole ka nako le molekane wa hae o fihla bosiu ha na taba ebile o se a tsamaya ka key ke mosadi ke nna Tumelo Botshabelo. All right re utlwe mona. Disaka studio ke a dumedisa ka studio ka mo ke a dumedisa ka studio ka mo ntate Moruti le ntate ka mo le bua le ntate Boela Buti nna ke re ke type pastor ke type yo because since ke le lenyalo ke nyadisitswe ko wena wa gopola le Moruti Mangena okay go fitlhela tsatsi lena ke ntse ke le lenyalo leo so nna le mme ka tlung le Maboela re ntse re le mo nna ke type ya lenyalo ke le lo mamella le ntho tsena kaofela ke a lebo. Dumelang sindabanya go ka mo ka motheo so wena bua ka nna ke pelo e nyane ke motho wa maikutlo ke motho o ngalang ke motho wa pride fela wena bua ka nna ke ne ke o rata ha re la ba fela ke ja wena fela ha re na yo clock ke ja November fela so ntse hleng. Yes, no. are ke rata Boela ntate manyalo a batho ana di dipelo tse telele ba nang ba qekang ba ikokobetsang ba tshintshang ba willing go tshintsa ba willing go sebetsana le manyalo a bona ba senang pride ba etsang a survive manyalo ke ana a dipoho ya ngena ba amanyalo ke ana a dindlovu ya ngena bongo vya ngena momamedi tlo nke le jwetsa ke bua from experience momamedi ke bua nnete ene ke tlo le jwetsa why re etsa jwang
ke ka re ka e bala ke ka re ka e bala ke tla utlwetile hore wa se ka o tsaya ke comment motse ara bonda dumela nna ke hlalletswe mose wa 400 mose wa 400 ratare for 6 years ka hlallwana ke mose wa 400 ba atse mose wa 400 ba hlallane ditho tsa gale tse ba sa ka gona go di lokisa fana le boetswanti e ona le boetswanti a usiwa ka se mose wa 400 o hlalletswe ngwana wa tseba ha le na le issue tse ngata tse le sa gona go di lokisa o tlo lahlelwa le ntwe simple fela o tlo lahlelwa fela ha o ile wa renqa o bo bona motho o lahle o bo ipotsa gore motho o nlahlile fela ke renqa wena o bo ipotsa gore nqa ya nqa fela o bo sa understand nqa ya nqa ka etso ro lahlo ka nte e buswaka gale dipakelana di phaetse se le di pakile ho le tsere ka goile ne tsere ka so a se nnete taba o lahlo taba mo 400 especially ka relationship ya 6 years no a se nnete but ha re go tlele o yena wa se khang mmamedi wa ka ratang there is no way ke kopa ke le jotse nnete ke hona re santse re tlo ba masenyele re santse re tlo panya mo mamedi maria a mang a tlo fihla mo mamedi ntse re panya re sena batho. That is number 1. Number 2, re ntse re tsofala mo mamedi ka leke Vrydag ne ke ruta ka ntho eo ke re ewe se bomme bona bile de mo bantse ba tsofala kana go tsene ba tswa di shape mo o imekaba ya hlaha wa sothe mo mamedi di nama dia tshulwa mo mamedi ka karwa di thiba di be very critical ka mo madimabe re tsofala mo mamedi wa ka rata re lebo I don't care I will never ibile mamedi ha ke tsebe batho ba sele tshwantse why ba bua ka ho sa ho le monate ka English ha ke tsebe why ho sa ho le monate ka English I will never beg you off to go of never me to of a single patient of nothing to go for me. I get to my middle of why but ba sele ka manyalo mona re sellana go bokenwa sekgowa ha ke tsebe emnata re selana ka sekgowa e ka bona ke bona sekgowa sa batho ba seleng of which never become of me you of you go on loose of yes single patient of mamedi wa ka ratang tlang ke di jetse re santse re tlo panya and ba bang ba lona mamedi wa ka rata ha o tlo utlwa ntena because ona jwale le kwetse void ya bolong le ka bana ba lona le nkile bana le babile pela lona le nkile bana ba lona le sebedisa that void ya bolong le that is why le utlwe bolong le santse le tlo panya mo mamedi e le hore jwala le dieta di sa kena bohlale bo fedile le ditopo tsane tsa di pencil shoes ke di pencil shoes di se di sa kene mo mamedi mauto a sa tlala ka dieta e tla bile hona motho reng wa tswa no ke batla go change re tlo change se re tsofetse bontate re tlo change e le hore ngwaneso e se le thibang mo mamedi wa ka rata e se le thibang bontate especially bontate le runa re tlo change e le hore jwale e se batla jwale how ba o ikenya ditshebeletsong o ikenya le mating la teng mo mamedi la bomme la ditshebeletso o fumana jwalo so tshwantse o subele jwalo ka re subela burugo mo mamedi o so subela mamedi e tla re se re tsofetse mo e bile ona re batla go setlela bo se khai e le hore jwale le sole la Burundi ha le sa gona o ikemela hore le kene le mating o tshwantse le subele ene jwale motho wa teka mme wa batho a sa tshwanela go thimula gobane ha ka re tshifela le sole le ha le sa dikene se le mataka dada ke kopa go bala ke se ka tsaya go ana ke la khalime Dimela moruti November e ka re mona le bua ka nna ka nnete nna ebile ha ke soka ke nyalwa yona pelo ha ke na yona e nyane ha bohloko o tla raso ka nyalo ba tla lo ja ya khomu ya ne kgolo ya o tla raso nyalo nix ndate ene wa tswa re tle reng it's a matter of time and then I know God will provide me with a man with a fearing God of man. I get really ring as who, but ba dutse khone ba ntse ba emetse hore modimo tla ba romela ibile wa tswa re but ba rata hore no lenyalo ke ntwa modimo tla o fa lenyalo kana go right mamedi tlo go jetse there's a two role ona le role ya ntate modimo ona le role ya rona re le batho for us re manyalo a rona a sebetse ona le role tse pedi
Hona le role tse pedi, hona le role ya ntate modimo. Role ya ntate modimo mosebetsi wa o iwane fela. Ko re fela o thusa kopana le the right person. O allocator, au allocate to the right person kana go tsene o allocate partner ya hore e tle wena. Le kopana le motho ya right, kopana le motho. But role ya ntate modimo fela mo. And it's just that le yona role ya ntate modimo ha sa kgona e bapala because ha se ngata re tseng re kopa modimo hore a re fe di partner. Jwale se re ikisa jwale. So role ya ntate modimo le yona ke nana re bile se le nyane because re a ikisa. No. But hantle modimo mosebetsi wa go re kopanya le batho go re fa ba lekane. But hore re phele le bona ha isa le role ya ntate modimo. Ke role ya di principles tsa ntate modimo re fileng yona bukeng ya ba Efes. Bukeng ya ba Efes chapter 5 ke chapter 5 verse number 22 e bua ka di principle hore basadi ikokobeletse banna ba lona dinthong tsohle. That is number 1. Jwale ka Kriste a ikokobelletsa kereke ya hae. E be re le lona banna le rate basadi ba lona jwale ka Kriste rata kereke ya hae. Ke di principle ke tsona dintho tse sustainang lenyalo kapa relationship ba le sustain ke ntate modimo. Yeah. Kana ka utlwa moruti mo ngare se ke bela so ke nang ntate modimo. Ntate modimo ha lo phela le wena lenyalong ko wena lo phela mo. No ntate modimo wa ke yena hayo a bile ho jana le batlang ka ba nyetsa. Yena mo atameditse wena wena lo phela ne. Ntate modimo di ke ne bile yena ka nete ya re so utlo timema modimo ke ane. Ona bua ka yena na abantse ba re o shebe ya pelo entle ka mo shebe ya pelo entle mara ke batla la sefahlo se setle o ba ka nnete ha ke lo mmona ka ro pelo ke lo mmona sefahlo ba rubua nnete le nna tsheka nnete ha mo bete ga sebetsi ka yena Divela modelo nothing beats up communication that no, Vicky, tutile a lot from when every situation needs to be resolved in a relationship, either good or bad. Naki ready, no makosi. No makosi are already. No makosi are le ba modimo. Or already. Ho batla re etse yengwe ntle ho yane ya ha o mahlale keng. Ho batla re etse yane ya hore ke mo fumana neng. Yes. Yeah. Good evening, Batotlegi. Na ke type ya lenyalo. Ki tlhokomela net motho. A re jwetse ke type jo. Ke Pulane. A re A jwetse. net yena o itlhokomela. A re jwetse jwang. Pulane, tlo re jwetsa nna ke rena o type ka tsele jwang. Motlhopo ga o tsebe, hona le ya mametse. E mongare le nna ke jwalo. Hona jwale, I'm single and divorced. O jwang. O pilenyana. O typing tse re di bala eno, o typing yena seng ya lenyalo. O single and divorced. Ntate bo handiceng now will never back nna ke no kuqeka ngwana motho mo. Ba dutse ba le bang. Bo nna ke no kuqeka ngwana motho, ba dutse ba le bang. Bo nna ke kgathalle, my pride doesn't allow me. Ba dutse ba le bang. Re Mohammed re dutse re le ba re panya re le bang. Mamedi tlo nke di jwetsa re panya re le bang mo Mamedi no as we speak le ibile ba bang ba lona ha le so utlwe hore o gona o ba miserable una le chelete ha le so utlwe Mamedi because you know why le nkile bana ba lona le sebedisa bana ba lona le ba beile mona le nyalane le bana ba lona le user bana ba lona to fill the void le tlo utlwa mohlang so le mo panya Mamedi life ya o ba mo ha monate ke kopa ke le jwetse le hona mo ke bua from experience di koloi di le teng mo Mamedi wa karata tšhelete le teng o le ka rantlo golo mo Mamedi wa karata everything le teng you will be miserable fihlela o lla ya se akhala he mo Mamedi lona le tsebe o le dikeledi ha mona to ba mo yo and what's about try some today about now I'm done come to study relationship I'm working to myself I'm empowering myself I'm busy ka di study tsaka I want to see myself ke ntse di qete mama me ha dule ka kamereng a le mo ha di qete maka qibe di bacon tse ntoni
Bikoma skis. Tsona be somewhat. Di mothotsene di ka be di dutse le boteng mane di Steve Gitton side le ke tlile le boteng mane. Number 2 ba nang le tšhelete e dula bankeng ha e kaleme le wena betting bila ikene ka moreng. Ha e dulelwe. Koloi ha e futhumatsa e etse koloi mo mamedi ha o qeta o tsamaya ka ona ha o emisa ka ntle e fitla e o jwetsa kolebere a o butwa ka kapa o swaka roll ya ka nna e felletse mona ke tla ke a lebua o fitla re kopana ho sane ha o tlonkala mahape e le koloi e tsho e le re roll ya koloi e felletse ka ntle. Now the problem go when we don't have money motho a senang tšhelete le ya senang ya sokang a sebeletsa ho achieve dinto in their mind batho ba jwalo most ya bona batho o tla utla motho a re no nna ke batla itshebeletsa no ke batla focus on I want to focus to my study I want to focus to me I want to empower myself in dietse mo mamedi tsa mo botlang batho ba seng ba di entse tlo ba bona le ba botse re ba sebeletsa nah they don't work for them. Yeah. No sebenzi bazona Ukina bona Dr. Novi ha o dula le mo o wa sebetsa o buile batho kopela le batho a re 6 week atlo yo o lo thola re tu yo o tlo bua pe o sane yo se bile ke developile ntho ra ke khone o bua o se nna se bile ke developile gore ntho khone o bua o se e bile bo mpomotse ba tseba tshwantse re bua ka di WhatsApp if na le di report ka pa le a khone o bua o se because ha ke sa tlo itse ba o bua o se yo mame nna ha ke tsebe hore ha ke tsebe ho bua ke qabana le batho ba ntoloka ka mo ba batlang ke ba ka mo ba batlang be ba qeta maikutlo a bona hore ke itse jwalo ba sa mpotse ke bolela jwang ba motolo if ha ke tseke o skapa ke ntate a o swaka wena if batho especially o phelang le yena a o interpreta ka tsela engwe it means tsela ye o itlhaisang ka yona e montsha ntho yeno yeo a e buang gore o yona. Now wena if o tseba gore ha o yona bontsha batho thusa batho ba pela ha hore o ba bontsha gore you are not that person because ntho ya gore batho ba utoloke ke a itseba le nna ke hlola ke tolokiwa every day batho ba ntoloka ka tsela and the reason why ba ntoloka ka tsela e ke itlhaisang ka yona so o tlo thola gore ntho etsa gore ba utoloke ka tsela eo ke tsela eo wena o itlhaisang kapa o behavang ka teng o itlhaisa jwale ka ntho eo ba o bonang o le yona so wena it is your role and your responsibility o etsa batho bana ba pela ha hore ba o ba fe the real you e seng yena yo ba utolika mo le yena so ke boikarabelo ba simple and matlik nna ke type pastor and what makes me a type is that whatever that I do ke shebisa ka ho nna pele gore what if it was me who was treated like that how was I gonna feel I treat one how I want to be treated but it's sad cause motho o fumana batho ba ikelang kwa ai no ke tsiba ye yeah a re fumana ba tswang ka sapa way ba sa duleng ke tse the rutle na ha ke no mo Dr. November ke kopa o tlatseletsa hona mo tlo le nna ke mong a tshwarang mathata ka tlung ka mona ke jwetsa hore ke ena a sebetsang ke ena a kenyang light ka tlung ha ka tshwanela ho bua next ntho nngwe le nngwe etswa ke ka mantswe a mang o tshwanetse a etse tse a ratwang ke a tswe a kene o kena le ho seng a ka tshwanela ho bua letho ke tshwanetse ke thole fela ke nna mohloka le bitso a re bui ka ntho ma dumela Tibos ina ke aneng tlo kgona le finish okay all right clarifete ena re yo Tate Novi o e beile fela jwa ha be ni ba sa utlwi nnete hona jwale a ba sa hlotsitse ba utlwile tleng tatwa hai thotse o di buang hai ntate wa di bua se Jos no wa rena le zona la Burundi le se le vaya ka ntle ho kampo ya ne
ke mmele thola tshini baby wa ma ka o timula ha o timula fela ka o timula fela ka o timula mme wa batharu wa timula fela se le tsule ka le so le se tsule ka mpo ha le sa gore le tsana DRC that a ile nga ba le a ne le go tlela ka kampong jale tshwantse le kwekwe Dimela bontate ka mo jo nna ke tswa lenyalong bright ka nnete ha e sebetse ke ntse ke ithuta ho wena ntate danke ke no e mongwe ipheta itumeleng go fisebele a tswa ne ke tlhoela fela dienya gore o nka khona o tshintsha ka la bala ke dira ke bona gore ha e kwatile o lo nka tswa ke lo and then di ne spalele and then ka tla lokisa dienye o tla bona ka thabile ka la pina ka re le a ntse so ke nana ape o di phoso tse tsa la nela pina ka ke tsona dintho tse ke di etseng tsa gore ha ke kwatile o lo ke kila bojwaleng and then ke etsa diphoso tse ngata that's why diphoso di dira fela ja ka tsinyana ai bondate nna ha ke na yona pelo ha ke le tsebe le lenyalo leo kwatisa ke tswa ho wena no ke tswa no we marwa uka wa se kai mara ke sona maro mame ara ha so nyaka because yana kwatisa fela o tswa ho lona lenyalo and azora le batle ba le batle o tanta tona ore yana ha kwatile o tswa ka tlunga ba lona jwala o tswa go jwetsa ke eng ke pelo nyane now pelo nyane ha o yetse rona hanere straight wena na le pelo nyane wena nkwe ke maikutlo ha hona mohla motlona hana straight mamedi a ke go tsinga straight e thato nke motengwa nke pelo mamedi hona mohlangana hana straight ha hona mohlang a yetsang dintho ka tsele right and now the last batho ba pelo nyane ba dula ba regret because you act now kamra 2 minutes ntho ka tamo yetsa kona regret ngore e rone ke blella selike ke re o shebe batho ba le pelo nyane o shebe o tswa motho bana pelo nyane ba bona kang engwe ba bona kang ka di deleted messages a ka o pampara ka di message tse for ha o di delete le ka ofela wa tswa why o so ka peta ba a o so ka di ba wa tswa why una kwatile aba react aba rumela ha qeta go tlala ikelelo wa delete kona realize gore ba ntho hai so momamedi batho ba pele ndinyane ha hona mohlamba etsang diqeto tse right ha hona mohlamba nkang di action tse right ha hona mohlamba solve di problem ka tsela right ke tswa teng mamedi ke bua from experience mamedi di theta from into endiyenza endivela kuyo ke tswa uyona it did not work for me mamedi that is why ke na le body count e tshosang mamedi if nka le jetsa nnete na body count yak le ibile se re leba modimo because morena just o itse ha motho a hloka etse ha re tswa basadi bana ka fela re tla ha ona motho a tswa ga sana le mosadi re leba modimo ka ntho go so jo no tiro to tswa re me pela di partner na ke tsene go etsa jwa ba because na ke la le pulenyane ne ke ngala no nna o ntshikela taba gore be buitse tla mfonela ka one ke re go tlontse ke santwe a o tlontse ke sa taba gore ke mfonela ka one ke trino at least ke phone so tlontse ke sa taba gore ga ke mfonela ka one ene ke tukela ha ke tukela ne ke tswa ne bendi phuma ne ke tswa tree of getting out momamedi ne ke tswa tsi motho nyantse ntse ke santwe momamedi nna ke le blela nnete that is body count ya ka ke gola momamedi if ne re tlo tswa hote ka tswa ya bafuti e molemo a tswa a eme pela couple ya hae mamedi hai why le sa etse mphe motho re ipuelle maybe re tlo popa this time nna ke kgathetse ke o ba senye a re mo etse mphe motho re tla what a topic Dr. Novi was telling my partner that we're still behind as human beings because we think that everything must be done by God. We need wisdom. Kelefa ka face. O bua net. A thetinya. Bon. La nzoro tla fumana masadi. Mo le motla mpha masadi. Ha se mo dimalo ya nga mo friend. A friend that. Wa mo tlisa wena tla me o bu. Wa tsa qeta sherela motho something. Ya hore hona le di love hona le batho ba ngorata. They know how to love. Ke qeta mo sherela no. But the problem
they know how to laugh, but in that into bangakwazi kuyenza how to sustain. Yeah. But ba rata mara ba tse sustain motho ena yo ba morata ke qeta ho shera na motho ntwe mamedi ke re hona le batho ba good ba tla o rata ka tselo hlofisa but ka bomadima the same person ana le lerato ha tsebe o boloka motho ya morata mo mamedi wa ka rata ha re tsebe ba boloka batho ba ratang le batho ba ratang mo mamedi ena ke tlo le jetsa why re sa tsebe ba boloka because tsela yo re reactang ka te la haiba re sa re tsamaya ho yena la ba o sa re o ka na tsamaya but your actions, how you approach your partner, how you speak, how you handle the issues, ka fela dinto tse di re tsamaya batho ba itse binto wa sekala even if you don't say straight motho re tsamaya but do you know that the actions are motho di ka tsamaisa motho and utlo motho re wa tsana I don't understand why ya tsamaile mo mame the actions how o tsela o buang ka yona tsela o approachang tsela o reactang ka te e ka tsamaisa motho mo mame di ke tseba ka nna ye me ntse ke na le bothata ba o tsamaya le ona jwale ha nna ke a tsamaya mame di a hamba straight o bua ka ntwe nana mo potsa motsheare ona le video ne ke shebile ya Trump ha se ntwa e buile e tsheisang gore e batho ba llang ka yona tsela e buileng ka kolo e sheba tla e bona ke tla lo e sheba ana bua ka Lesotho ha se ntwa e buile tsela e buileng ka yona problem ke lo e sheba amen moruti eo ke nnete a go monate go dula o le one ha o monate bana ba go gae a monate a o hang Dumelang bontate wa ka. Le nna ke senyele ha sale ke divorce 2007. Nna bonnete ha ke na pelo, empa ho sebeng le pelo haka. Ha ke motho wa bua, nka mpa kalla fela. Ke utlwa bohloko ka pelo ha ke bue. Ke tseba ho mamella teng ke a kgona ho mamella le ntho tse sa mamelleng. Empa ke motho ya sa kgoneng ho ntsha maikutlo a ka. Ke a kwalla ka hare ke lle haholo fela ha ke ketaolla ke fodile ke a leboha as a communication all ke reaction you react but as a communication and motho yo lang ho yana ha tlo tseba that is motho yo lang for yena o tla ba botsa baby ke o lelang o bosara you don't communicate be ke tsama ke ra o tla bona so sala jwalo he nna ke tla bona o tla mjetsa mohlao le ra so crime mo mamela se communication kana na ro just because ulla ke tsela ya communicate no tsela into e yetsa fela ku react ka hore o le a utlwile bohloko but se communication and now ka bo madimabe still bothata bona bontse bo le jwalo motho wa o ntsa soka tseba hore ke intero so ha ba communicate ka olla dumelang ke utlwa le bua kanda te modimo yano ha o le in a relationship le motho a rwa ka modimo wena o tshaba modimo e etsu ya jwang eo en ho ba thata le ho tswa cause you have the feeling ya hore modimo ha no rata o lahla motho cause he also doesn't give up on us ntse senhleng ke lekile and this man is even older than me motho a re ha hona modimo ke myth re tla re bua kana ke marabe ka speed ka o fela ne re dumela rona modimo until re kopana le batho ba re thusitseng gore re tsebe gore rona le modimo so ka mantswe mang haiba a dula le monna sa dumeleng gore ha ona ntate modimo ha se phoso monna ya ne ya sa dumeleng gore modimo ha ai but ke taba gore yena ka tsoa Bible re lona basadi ba sa amohela morena Jesu ka ba sa bolokehang e re le skela balahla the only thing le ka la yetsa ke gore le ba hape ka metsamayo ya lona le ka diketso tsa lona ka mantswe you can win your husband ka tsela yo behaving ka teng ba bang ba rona re mpa re tsamaya dikereke mara ka ra dikereke ka ra malapa rona di partner tsa rona ha ba bone bokereke o ya yazilonto hona batho ba yang dikereke mara ba gotla ba tla hae di partner tsa bona ha di gone o bona dikereke o rona so sometimes bontate mana we cannot blame them ka gore no ba rwa ka bontate modimo because kana go tseni tsela yo re behaving ka teng tsela yo re phelang ka teng ke yone ka etsa gore batho ba qeteletse ba se ba sa bona modimo so ke responsibility ya rona gore re introduce modimo batho gore batho ba rate modimo ke rona batho ba tshwantseng ba ratise
ntate modimo re ratise batho ntate modimo ha se batho ba ka tswang fela ba rata ntate modimo ho nona le motho ko mana rata nrerela tje that guy o sokotse nrerela hore ke pholoswe o na re ha bua mamedi ne go tla bua ntwe se nang kelelo o na bua dintwe tse se nang kelelo but cousin yaka o na qoqa le nna fela iqoqela ka morena Jesu le ka lerato la morena Jesu ke ile ka pholoswa ke dutse ntom what ke dining room ke dutse le cousin ya ka wa mistress an qoqala fela but yani ana nganjwetsa ka pholoso yena ka ngona ha ka ngona mix because lana bua ka teng le tselangana ana approach ka so auswa kana go tseding change method o swa ka nna ba ditsela tsa hao kapa mesebetsi yao ke yone e tsoro motho ona ba qeteletsa sa rwa ka modimo because ya etsala ntho le nna ne ke tena mesi batho bana ba rwa ka ntate modimo ka bakala mesi ya ka le ka bakala di makeup and nna ne ke etsa innocently so but the same thing in etsa gore batho ba rwa ke modimo so ya etsala gore ntho gore batho ba rwa ke modimo ka bakala diketso tsa rona ka ramala parole simple and matlik yeah Dumelang bontate nna ke type ya lenyalo hle ke gona o mamella ha ke batle go dula ka bothata ke moja ka face 6 re nke bana ba o qetela ba bararo Doctor ya bua le nna yo go palen tswela ka ntwe ntse ke etsa ene it's unacceptable I don't remember ka bua le nna ntate wa ka oh nna ke no tseka nna ke no tseka ke tseba tla yo one day the guy says bright and e go cost you forever kuma me tsike black body shawa mafata mhlekazi lenobi Tuna mimi kabla fela repento nya betha o kwajika bona sobo yo tuna November ai motasa o tsebeng ka ro wa loya o tlo fufa mbula simo no ke na malapeng a gona o sheba ne ke kgetha o tshula hle tuna be di bileng vandag ai khona ke di nnete ka o yo ai mhlekazi wabo Auswere panzuje panzu roba ka sekgowa fela o roba ka sekgowa sena ke rata sekgowa sena sa hao fela yo on roba nkgono ma diku ka dampinara are ba qetse ntate are peti beginge tla re bor di sola jont yeah ne ba fafaletsa fela be ke tlang re kena o tsona fela now wa se ka ke ne ke re batho ba pele ba batle di partner pele ba fihla nakong ya go rwala dieta tsa crossroad di bitswang shopane ya maoto a bohloko kana tsa di crossroad na shopo yo mamelo ka rata batho ba bohloko go re ya tsofala mamedi a ke ba tluba maka mamelo ka te tara ho le tsena o se go lo rwala topo mamedi o mangwela sa thutumela o tsebe ntate o thutumela dinama ka ofela o thutumela le tsa di ro o itse o sie mo Facebook mane are nna ke 35 years mare Tekala kalana le 95 Mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke dipita mamedi 073 202 9079 la o qetela 073 202 9079 dina lo WhatsApp ba se ba kene ba le ba hlano ba re ke green cross o Dr. Novi green cross ma ke na le potso for doctor ma ke eng se tsang o dule o le e hlala e hyper ukhuthele intoni ekubeke apha abantu bayathetha kaloku unovuyenza njena kodwa ezinto zokathi uyazithatha nje azilahlele emveni uphumela phambili intoni ekubeka apha ngamanye bazi bamthuka yabona bathatha kakubi bathini nalapha ezifacebook kodwa umile but when Novi comes say you know number 1 ke rata malapa ke rata family ke rata the relationship ke rata batho ba phela monate so because I love that whatever etlang honna it doesn't affect me because focus ya ka le passion ya ka di ntonyana and ke a tseba what I'm doing
ke ntho e nthambisang e nketsa ke be happy ke ba ha ke bua ka manyalo ke kopanya batho ba ba monate ke ba so happy so much happy so ntho e nketsa hore ke yona nketsa emphang excitement ne ndenza ukuthi ndivuye kakhulu uyabona and then ya uqetela ke hlala kuta batho ba rata radio nna ke rata radio but radio ke ratela nkopanya le batho there's a difference between motho a ratang radio le motho a ratang batho motho a ratang batho o sebedisa radio o mo fihlisa batho so now one of the things ke tsang ke ba hyperactive ke le radio like ka kgathala ke le jwa ba ra fihla radio ke a tseba re ha ke radio ke batho as much ke bua ka mic but ke bua ka mic ke bua le impha monyetla wa bua le batho ene ke a tswa batho ba mametse so ke ba mafulufulu ke ba jwanjwang kapa jwanjwang unphendula udonto unphendula ora ke a leshome mamedi ha o ya kerekeng ho runa ka la matisa face 3 kapa face 7 bore ke o thewa kereke ya moruti November 10 kapa shopong ya maditlhabela ba tla o theola teng re ya kena ka sonta ka 10 o'clock. God bless you mamedi ha re kopaneng ka tsatsi le leng yo batho ba mfounele mamedi ke nna yo a gore ke kwa